Engute y'abatura bakozire negito mu ruka rwa Buhunga Kibingo hamwe na Kibirizi kandi n'uburingwa bwa kilometero 2 moko yekorora kutorwitu abako imishuburo bite kitambara kandi kunu yantu besinga mwani abamwe n'abahingi n'abamatafari abamwe bineberana bambenda kutwara kufuna kasenta katare kakatushika hihi konke ntambara nimbi tushababa bebembezi abebembezi bitu mwena mutuyambe mubase kutuyamba mutwazizeho tugure simi tugure maramu tugure hadukowa kandi nteza amatafari konka bwenshonga y'umuhanda kugira ngo kaba mubi business nashara munazi stopping akatare kakastopinga amatafari gariyokwe nabure mahanda nabura shibwe so bamwe habakazi becangeke bagizire ngo binje babire no bazaro mahanda ahabwembera mbiyo rugutoro tubona bwine ito abantu bacishaka abakarisiza abantu babona bwine abakazi benda bamwe babatera hanso babahekera piki endazurugamo ababo bagenda bagire kuzara bakayo bazare abwe katera karungu ngumutiyande tumukwenda kutiyamba nabwecho mwizi bargarka kubateza nakaruru oruguto ruremere abo twaterira karuru tine cyo baratugambiye tine cyo bakora amukazi wenda yizire bamuhekera bagwa bamutwara mutanoga umwana kuyamuzara yashanga hendekera kakono yahendekiro mundo mukono Benon umujishoro mukuru w'entebe yakashata habwe gombora ya Buhunga nagira ngo district state neve motoka byenguto berukumara kandi ahijira abatura abantu kugumana be kwataramu bakakora burunju bwansi akaguto ko kabeka rukubi munonga kandi tukageza aho kagombora kuronda ikimotoka cya kubasa kukaboneza konka nko kumukumanye bya government ikimotoka twine kimwe cya district mwene kiriyo mu district yona konka batakabo bashazire mbagera ngo reka twetere mwamana sente amakuru agagasha kwa Dana Basibye turyaha tusaba mwena